Ovako je izgledao za vreme Drugog svetskog rata. A ovako izgleda sada. Jedan od najočuvanijih fašističkih logora u Evropi, logor Crveni krst u Nišu. Studenti Niškog elektronskog fakulteta omogućili su svima virtualnu šetnju kroz svaki ćošak logora, a rad na tome tek se zahuktava. Ovo što je sad trenutno izašlo, to je neka početna verzija, međutim, znači uvek sljedeće neke generacije iza nas je u planu da se nadogradi. Recimo, dok se šetaju kroz neku zgradu, onda mogu da kliknu na bilo koji objekat i da dobiju informaciju tog objekta. I sad tu informaciju mogu da dobiju u tekstualnom obliku, mogu da dobiju u obliku video fajla. Kako je u svetu neki vid virtualnog prikaza već uobičajen i u muzejima, i Niški narodni muzej potrudit će se da ide u korak sa tim. U muzeju kažu da je poslednjih godina poraslo interesovanje stranaca za ovaj logor, o čemu svedoče i Aleks i njegova drugarica iz Engleske, koji su čuli za Niš na putu kroz Evropu i upravo zbog logora odlučili da ga i posete. Prvi utisak je da je potpuno neverovatno kada čujete koliko je ljudi umrlo. Jednostavno, veliko je zlo to što su nacisti uradili, a ovaj logor je interesantno pogledati kao svjedočanstvo o svemu tome. U Niškom narodnom muzeju kažu da su razgovarali sa timom elektronskog fakulteta o saradnji. Kada ćemo započeti saradnju, još nismo precizirali. Iz jednostavnog razloga potrebno je aplicirati i vidjeti šta i kako dalje, vezano najpre za finansije. Dok se ne steknu uslovi za saradnju, entuzijasti sa elektronskog fakulteta već smišljaju nove ideje. Ovo je aplikacija koja može da se izvršava i na mobilnim telefonima, pošto oni imaju ekskurzije. To ja mislim da će biti vrlo zanimljivo đacima koji obično dolaze u te ekskurzije, da oni mogu u okviru logora da u svoje mobilne telefone učitaju aplikaciju i da dok istovremeno gledaju uživo to, mogu i da ga gledaju na svojim mobilnim telefonima, eventualno da to ponesu kući kao poklon iz, recimo, muzeja. Možemo da u celu tu priču da priključimo i Oculus Rift. To je kaciga za virtualnu realnost i onda još više da prikažemo korisniku stradanja tamo. Za sada se njihov rad može videti na YouTube-u. Sonja Urošević, Prva televizija.